Hey guys, welcome back to my YouTube channel Pinya Vlogs bangke. Arlong Karludam, Arlong Charling, Arlong Tiput, Arlong Kwan Antong Charling, ni Kwan Antong Tinya, take on it, nih Charling, Charling, nó còn tông này. Là lang mạng, chúng ta đang lang on bom guys. Đây. Ok. Là xin đang lang on thang chúng ta. Quang trong lang nghe gì nè. Hey guys, Arlong Charling nang lian lo, lapu yang Arlong Charling ke, non kita ini tuar ke lapu pen lo, dah nang langan bom kita. Bangkit buku Arlong Charling, lang ini pik, buat kita lagi nang lang lo, kita nang langan bom. Tuh guys. Arlong Charling nang lele yo. Kuya na Arlong Charling ke. Pik. Dam sina. Charling, tiga sih, langit juga ada tak. Nona ang song nang lelo, ang song si lo. Pangalan tang along nun ke Arlong Tipu ku bangit ni tapi dak langam tipu lo tung ta nang langun pom full video lang forum tung ta nak ke nong pum ni dei non ke damang ada ke tok lang ada guys, insam dokter. Long pun nak makan dulu dalam tu. Tuh guys, non nang ke ang dampo yo, tong ang dampo, ang punta nang lang ang mo. So finally guys, Arlong Tipu nang lelo, lagi yo Arlong Tipu lo ke, karnu ko non nang ke, upen ho karnu ni ke, karnu lo guys. Tuh guys, non mangke, ang song nang lele yo, ang tuma video le lango.
To guys, adi mangke lang mit apen tumon tawang pik nang tuntrang ju kami lagi duke ulong komaji hidilang we intierong tuntrang ju no. Bre ba. Oke guys, punya video kelaan melo nang tum lang misen pete like, comment, share, subscribe ha. Punya video kelaan si kang tono. Next video le citong tunang non bangke tata bye bye lo. Okay.